Awusia for mo bibia kwa baba Sojaman Sika Fi so na Sojaman TV so. Promoting ne subscribe to channel no like video no mami ne share so de be ya unua bi nso nsabeka video ni bi ni nyina etimi edi abom. Yes, anopa me catch say Fortune Thursday will good game be for Fortune Thursday. Yes. Na mama nkyerɛ wo ha no. Na mesrɛ say so ope so utwa any NLA game a bla fi ni enya adwuma. Yes. Na Fortune Thursday ye ma 30% commission. Ubetimi ayo list in there send me number way so 0593673300. So jama me number no. And also ubetimi there send it me nipa first time so ono so the number is 0246898449. Yes. And you may give me a 30% commission free for Fortune Thursday. Yes, into Blefi ni enya dwuma. Udin so antempana so enwumre ya yebetua oka. Udia enwumre na no igina so etuaka no matter the amount no yebema osika enwumre ye. Okay. Afi yenhwe de ewo for ye Fortune Thursday nine. Yenhwe setup we Fortune Thursday na board. Setup we Fortune Thursday na board. Event number 796 so ato 10 or machine. We pen number 284. We 84 unique machine. We enkotwa 73. We are on to 15 winning. No for 13 machine. Good. We pay there on for 73 nasi. Good. Or the bashasi we are omato 74 34 79 74 34 79. Well, we there or see emfa event enkodi. Emfa event no enkodi. Good. Now what event is no? You try to delete be also. 65 82 65 82. Now best try was also 65 82 12 65 82 and 12. And I was so good. Now my mentor current name. Oba current na say no ahihye no ewa ha. Nti we event number 920 abun so abeto 10 no ewa ha sin. Good. Owie e pen obema 84. Owie 84 no enyine nko machine. Iti yi ko machine we a omema 73 na following week down o ma 30 abesha ase no dey share 15. Owie a onto 74 34 79 74 34 79 ewo ho ma kama. Into it means she we say there any na the event no kudidi the free event no kudi. Good. Na ma men confirm $2 here make catch with 6582 no. So 6582 6582 12 best train no. I men confirm from now. And also a transfer from Vagwest. Transfer from Vagwest. Event number 1006 1006. Me so ato 7 ewa hasin. Owie epe no abeto 66 na or the 79 akwesi wo machine. Good. Owie pe a o metwa 456 456. Good. Owie fi 456 o meto 34 74 79 34 74 79. Owie dia ono so se yemfa event enkodi. Enti sa wo hwe setup ni ya onso beto 34 74 79 no owie no betwa 65 82. Owie a we free bank di akire. Enti once 12 na America no aha beto machine. Enti we 65 82 12 and or the 12 no beto machine. Enti oba setup we no so a obetwa ne miensa nyina agu winning. 65 82 12 no onso obetwa ne nyina agu winning ho. Am kama. Owie 82 no yentene no 28 free banker. Anti hanso owie 82 no yentene no 28 free banker. Yes. Anti ene ye befeska pa ye befeska ne. Ye befeska. Anti yenhwe we no the current setup no anso ewa high. Anti wo event number 922 no bon so abeto 7 no ewa ha dia amaye. Good. Abeto 7 no ewa ha dia amaye. Owie o maye 66 na or the 79 no aba machine. Owie pe o maye 456 56.
we single 456 my 34 79 74 34 79 74 yawo ho kama yes nti sa pepepe na wahyehyɛ no de amaye no sa pepepe na wahyehyɛ no de amaye no yes nti these two event no na ye beka eso ani ti e ka so ani a on say 65 82 na gunim ye no so nti ba benya 8 numbers pair na ye best 5 na ye best 3 na yakofo ye 2 dalet e be for 65 82 no 65 82 na yakofo ye 65 no free banker 65 no free banker yes nti twabi na edibi na me bon kai se mesrɛ se obe follow me WhatsApp channel no obe follow because say no YouTube no omo ejije account no rough omo jeje account no rough for yen game ya ye nti so hwe a so German lottery ni say no omo ade omo sa to so for 90 days so ho nti akoba say sika fie no so omo sa ade omo sa koto so a na che say wan hia me YouTube a unya game bia o me ho yes nti na me say follow sa aka you know WhatsApp channel no me the link no abeto description button ho no follow say the be ya me say YouTube no kra anya dwuma ne time bia benya game e wo ho no yes nti na nkai bo kakra wo ho no na me nka ho o me nkwatenti ho do bye bye.